Zabury
iz mrtvih, te postade prvenac onih koji su umrli. Hristovo vaskrsenje daje smisao i nebu i zemlji i čoveku i ljudskoj istoriji. Klanjajući se živog Bogu, mi se klanjamo i svom besmrtnom, neprolaznom ljudskom dostojanstvu. Kada je Hristos vaskrsao, sveti kvasac besmrtnosti ušao je u ljudsku dušu, u ljudsko biće i u ljudski um i obasjava čoveka da bi ljudski život zapunio večni smisao i večno značenje. Istina vaskrsenja posebno snažno odjekuje u našem vremenu prepune patnje i stradanja. Vremenu u kojem se kao retko kada ranije postavlja pitanje smisla i cilja života. Svedoci smo toga da je iz dana u dan sve više usamljenih i ostavljenih. Toliko je domova bez tople ljudske reči, toliko je dece lišeno roditeljske pažnje i ljubavi. Pune su bolnice stradalnika, oni koji boluju telom i dušom. Pojave kao što su nasilje, teror, pljačka, tuđe imovine, neviđen nemir koji je danas zavladao u dušama ljudi, širom sveta, sklonost kriminalu, ugrožavanje mira i sreće drugih, proizilaze iz duhovno opustelih i moralno rastavljenih duša. I to je najčešće u mladih ljudi koji se ljube pre negoli i nađu neki put u životu. Sebičnost i nepoštenje i danas, kao i juče, uništavaju svaki pravi život u zajednici, zajedničko dobro i imovinu. Nepoverenje i kracivost, nasilje i otimanje tuđeg ugrožavaju ličnost i njenu sigurnost i dostojanstvo. Za čoveka nema veće tajne i nepoznanice od postojanja zla u svetu. Ponekad nam se čini da se ono toliko sklupčalo i zgusnulo da ga možemo sasvim jasno vidjeti, gotovo opipano. Zlo nastupa spektakularno, ono voli da se eksponira i da napuni sve štampe i elektronske medije, poruku. Ja sam nepobedivo, život je besmislen, jer u njemu je ja vladam. Ovakva poruka ukazuje na događaj Velikog petka. Zlo ne vlada samo zemljom, već je jače i od Boga, jer i njega samo može da odneva grob. Poručuje nečastivi, ne shvatajući da Hristos smrću svojom pobeđuje smrt. Od kada postoji čovek čitavog života žudi za mirom, srećom i uspehom, u životu voli da bude priznat i poznat, da čini dela koja će ga naživjeti, da iza sebe ostavi svoje ime i krajnje običan čovek, a ne samo obdaren, genij i svjetska veličina uživa da ga neko hvali nešto njegovo ili se divi njegovom postupku. Vrlo često, međutim, u životu ne uspevamo, nismo srećni, niti umemo da Boži do kraja da upotrebimo na dobro. Mnogobrojni su oni koji za sebe ostavljaju više dana sa mukama i nemirima, nego li oni sa mnogo dana sreće i spokojstva. Da li je to tako zbog toga što je zlo jače od nas ili zato što ne umemo da živimo? Šta nam nedostaje da bismo i mi bili srećni? Odgovor je hrišćanima poznat. Na prvom mestu je da naučimo istinski voleti i na drugom da naučimo dovoljno praštati. Nikada čovjek ne može dosegnuti istinsku visinu kao kada voli i iz ljubavi daje sebe. Također visini stremi i kada prašta i kada su praštani nesreće i neosuđene uvrede. Nikada čovjek ne liči toliko na Boga kao kada voli Boga za oproštaj i brata da mu oprosti. Ljubav i praštanje pružaju čovjeku neizmjernu radost. Čovjek je najveći kada shvati da se svaka rađava reč koju uputi drugom vraća njemu i povređuje ga. Ne možemo drugom da nanesemo zlo, a da pre toga ne povredimo sebe. Sve što potrpimo i praštanje poravnamo da je nam
i sve